Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. Bangsa dudeskan batang anggur, si ipi serndu i Mesir nari. Bangsa-bangsa si deban i pelawesdu, jenari isuan kendu batang anggur i negerina. Dahanan jur-jur sekulawi tengah, pucuk-pucuk na sekulau Efrat. Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. O di bata engkai maka isontar kendu bidena, semaka kerina kalaksi mentas banci muat buahna. Wili nungke-nungke ije ngayak ceda, jenari rubia-rubia si meliar pemanganisa. Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. O dibatasi mada kuasa mulihlah, tatap min i surga nari, roh kam engkelini bangsandu. Mari kelini pakan anggur si enggo isuan dundube, batang anggur sing udah si megegeh, ibahandu perturana. Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. Gelahlah naik kami nilah ibas kam nari, kawalimin kesah kami maka ipuji kami kam. O Tuhan dibatasi mada kuasa, babamin kami muli. Cidahkan min kami perkuah atendu, maka kami terkelin. Cidahkanlah kuasa Tuhan, usekanlah perkuah atendu. Alleluia, 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 alleluia. Labo kam si milih aku, tapi aku ngesi milih kam, Nina Tuhan. Jana nuruh kam lawes gelar buah meramis,
ema buah si tahan rasa lala. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kap raskam jana ras tenindu ogen ibas Injil sibadia nari rikutkan Matius kemuliaan man bandu o Tuhan. Nina Yesus bagikanlah perumpamaan enda lit skala sinuan anggur ibas jumana jenari ibedayana kelewat ikurupna lubang ingan merehi buah anggur jana ipak jak kena sada menara ingan rejaga kenca bagai isewa kena kebun anggur man kalak sinewa jenari laus ia ku negeri sideban kenca seperanin buah anggur isuruh tuan jua-juakna ngelegi sewa kebun tapi itangkap sinewa kebun dai juak-juak deba ipepekina deba ibuduhna janang deba ibenterina alu batu isuruh tuan ka juak-juak si deban teremen asa si arah lebe tetapi bagi si arah leben dai kange ibahanna maka dungna anak jine isuruhna sebab nina ibas ukurna tentu mahangke ia ngenehan anakku tapi asum idah sinewan dai anak tuan nina sapi-sapi ia enda kap anak tuan simada kebun anggur enda mari si bunuh ia gelah manpantak kebunna enda maka itangkapna anak tuan yang kena kudarat kebun jenari ibunuhna dage kencara tuan simada kebun kuganga ibahanna sinewa kebun anggur dai ngalawi kala men Yesus tentu ibunuhna sinewa kebun anggur si jahde jenari ipesewa kena kebun man kala si deban singgit mereken sewa ibas paksa peranin nina Yesus man bana langakin pernah yogendu kai si tersurat ibas pustaka si badia nina batu siambakan tukang kap jadi batu palas enda kap perbahanan Tuhan andiko ulina dage ingatlah nina Yesus kerina aku selaku bangsa di bata ibuat ibas kamnari jinari iberikan man bangsa si patu ngikutkan pelaten di bata kata Tuhan pujiin man bandu o Kristus turang rasnina sini kelengi Tuhan Yesus Kristus ibas Injil wari si sendah isakan Yesus anding-andingen karena kerajaan di bata alut pengarap ipekan anggur si arusna pengelako ras erlagu suwe ras arapen si mada pekan jadi penggarap tentu itu nanga kai hak ras kewajibanna tupung ipelemikan guna ngarap pekan anggure tanah garapen tah pekan anggure labo sikini rajangenna ngarap mencaya ras perani ulihna maka iberikan kang bagian si mada pekan anggure penggarap si tanggung jawab ras si itandaina bana patuh man si mada pekan anggure anding-andingan enda isahkan Yesus kempak simigi kenca alu tujun Athena nedarkan maka bangsa Israel kap siar dahin entah penggarap pekan anggur bata ija bas paksana pagin mereka pertanggungjawaban tah ulin peranin basimada tapi pengelako sini tuduhkan penggarap cidahkan pengelako ras lagu bangsa Israel sila itandaina bana si tempat-tempat jadi si mada pekan anggur kala jadi rangap ras jajar jana la itandaina bana
Maka persuruhan sirah garisa anak singalo batiran reh kempak penggarap labu simbak ngenca tapi ibunuhna janah erdandanken pinimba kene peken anggur ipesewa kenaman kalak sila Yahudi dingin tetap ngarapkan segelah ulihna si seri ibas penggarap simbaru nari anding-anding eda kap sada pemandangan Yesus kempak si megi-megi kalak Yahudi si gecapkan bana selaku bangsa pilihan ras gecapkan di hak otomatis mendatkan keselamatan di batanari selangsa perbahanan jineken daud ibas arapan si mada peken anggure jine kepeken kala harus nangatakan bujur arkiteken si mada peken anggur balimiken man bana peken anggurna guna igarap peken anggur silit ibas ogen pemena igambarkan selaku terput Yahudi kinatana iti maina keadilan tapi kecengahan ngenca iti maina kebenaran tapi taki pacik ngenca arusna ngikuti pada Rasul Paulus ibas ogen si peduakan maka kerina si benar kerina si mulia kerina si adil kerina si badia kerina si tebu kerina si tabah man begiken kerina si nikatakan kineulin ras patut dipuji si harus iukurindu ilakukendu maka dibata sumbul damai kejuah-juahan raska turang rasenina sekelengi Tuhan kita penggarap simbaru ipeken anggur Tuhan penggarap si ikelengi di bata jine man banta seri tentu tenang kap harus jadi penggarap peken anggur si ertanggung jawab rasi tandai banta si merteh katakan bujur nandangi pelimin si miberikan Tuhan man banta karena ulih dahin si enggo sidat karena geluh sini didalani kita karena pemere sini naloken kita ibas libata nari alu cuma-cuma kita jadi penggarap si la ngadi-ngadi ngatakan bujur arkiteken dibata sumbul damai kejuah-juahan tetap nemani kita. Amin.